Asambe siye empini siyebulala uVandam namhla. Salibonani le namhlanje sibulala uVandam. Yikho ngiyafisa ukuthi ngabe ngiyayihlabela le ngoma ethi asambe siye empini siyebulala uVandam namhlanje. Namhlanje engikutshoyo ukuthi umama leqhawekazi uyaphela. So sikusahluko 16 ele subtitle ethi iqiniso livela obala. Isahluko 16. uThemba njengoba esevele wafika kwelaseZimbabwe elanda imfa kaMbiza wakomthunzi abekade bengabangane abakhulu eGoli. Usekhumbula uMaSibanda osewamngena emoyeni. Phela xa engazange wezwa iphimbo lakhe elimnandi uzwa sengathi kukhona okungalunganga emoyeni wakhe. Akhiphe umakhalekhukhwini wakhe amthinte lungene masinya kuMaSibanda aphendule esithi, "nguMaSibanda okhulumayo, ngingakusiza ngani?" Thembi, "kunjani dadewethu? NguThemba ochayayo. Sengikulandelile, uyazi lawe ukuthi kayimnandi iGoli ngaphandle kwakho." "Hawu Themba, ususeZimbabwe futhi ulamanga wena. Ubengasoze akuphe ithuba lokuphumula kanjalo nje uRolsplit futhi kuphakathi kwesikhathi kanje? Ngichazele ukuthi kuhambe njani." "Hawu, imibuzo engaka dadewethu, usungumphenyi yini? Ngize ngezibhlungu lapha, angithi uyamazi uMbiza, umngane wami omkhulu?" "Yebo, ngiyamazi, angithi ngulo obesebenza eKFC." "Ehhe, udutshuliwe eGoli wahle watshonela khonapho. Sibuye lesidumbu sakhe ukuze aze bekwangakibo. Nxa kuhambe kuhle sizabuyela kusasa ngemva komngcwabo. Ngithe angibuze ukuthi wena ungaphi kwendawo. Thina silapha eJabulisa eNkayi." "Awu, zazi zabuhlungu kakhulu lezo ndaba. Kalukho uhlanga olungehliyo mfowethu. eNkayi lapho elikhona kuseduze kakhulu lakithi. Kungcono uhle ufike lasemzini wami. Bayeke baphindele emuva, wena uzalandela ngebhasi. Nxa ulapho eJabulisa uzacela bakubonise amabhasi asuka edolobheni lakoBulawayo esiyaphelela esilindweni sakomkoka. Nxa ungafika khona ngizacela usuwela ukuze sikulande ngemota yami." "Kulungile, ngingathaba kakhulu ukubona umuzi wakho kanye labantu bakho. Ukhulani usele eGoli. Ngizaphangisa ukusuka lapho sengisiya khona. Ngiyazi ukuthi usehlupha esikolo lapho engangibona." "Uyindoda eqotho Themba, uhle ukukhumbula abantwana. Bayabalwa obaba abafana lawe kulezi nsuku," kutsho uMaSibanda. "Ngiyabonga madawu." nguThemba etshatshuliswa yikunconywa linina osekukudala elifuna. Ucabanga ukuthi sekungaya ngasifudlana agcine eyinqobile inhliziyo kaMaSibanda. Kambe mhlawumbe baxoxe okwesikhatshana qede bavalelisane, uThemba eselethemba. Khonokho nje kungene uThando elandelana loMathuthu akhwaze uMaSibanda. "Thando, umdingisani lo lapha? Angithi uthe usesiyazibulala? Bengibheke inkombalanga khathesi ukuthi engabe sesifezile isifiso senhliziyo yakhe yini. Wena usubuya uhudlwana laye, usekuthenge ngani ngamalini hi?" Vodloza, silo esaswela amabala sayabika enkosini. BoMabhunga kwesabeke. "Mama, ngiyafisa ukukuthakazela ngazo zonke izangelo zakho, kodwa kungaze kuphume ilanga. Angithi wathi ubabamkhulu ogogo babhubha usasemncane kakhulu? Kambe lathi ufuna sifane lawe yini? Sesifelwe ngowethu, sizafinyela esihlathini kuze kube nini. Yebo, ubaba wasibalekela, lokho asisoze sakukhohlwa, kodwa mama, ngicela umxolele, siyamdinga empilweni yethu. Lanxa ungasoze umxolele, yenzela thina kuphela. Ngiyethemba ukuthi ubaba usifundile isifundo sempilo njalo uzasebenza gadalala ukuze siphinde simethembe futhi." Kuncenga uThando angene athophele kunina amazwi akhe. "Uqinisile umnewethu mama, sicela umxolele ubaba. Ithengwa ngumbekezelo.
uMaSibanda ubakhonze kakhulu abantu bakhe njalo isifiso sakhe yikubapha yonke injabulo abayidingayo. Lingabantwana bakaSobhuku lina, uyihlo wazikhulumela ngowakhe umlomo. Sekutheni namhlanje selimnamathele? Ubelibiza ngenunu izolo njalo wangifisela ukufa, kodwa lina lifuna ngimxolele. Ngeqiniso bantu bami, uyokubona mhla ngifile lokho. Mama wabantu bami, ngiyakwazi ngakutsho konke lokho futhi ngiyaxolisa kakhulu ngesenzo sami esibolileyo. NguMathuthu lowo, abantwana sebekhala ezimathonzi. UNakadamu usethule zwi uthi eyababili kayingene. uTholokuhle usedabukela igazi lakhe, ngakho usekhala encedisa abantwana. Kulungile bantu bami, kulungile. Ngiyamxolela uyihlo. Ngiyabonga Thando ndodana, wenze ukukhalipha. Mathuthu, ngiyakuxolela, kodwa kangeke uphinde ube ngumyeni wami. Ngiyakuxolela nje ukuze ubuyisane labantwana bakho livakatshelane. Ungaya kwakha enxiweni lwakho, mina lawe sizahlanganiswa ngabantwana kuphela. Ehlise iphika uMathuthu nxa esizwa lawo evelela kuMaSibanda. Kube sengathi wethulwe umthwalo emahlombe. Phela ubengakholwa ukuthi uMaSibanda uza kufa wamxolela. Loba nje engasamxolelanga ngendlela abefisa ngayo, uselalo ithemba lokuthi ngelinye ilanga uzamxolela bavuselele umtshado wabo. Abonge kakhulu, aphinde abonge lakudadewabo uTholokuhle abesecela indawo yokuya lala lapha ekhaya. Nanko komakhelela uxoxwe njengenja etholakale iseba emsamo. Kuthiwe uzalala emkulwini ngoba endlini enkulu akavunyelwa ukufaka unyawo. Engabi le ndaba, nanko yena ufuna ukufihla ikhanda kuphela, kulalwe ngenjabulo lapha ekhaya. uMaSibanda ucabanga ukuqhatsha uMathuthu ukuze akhangele izifuyo zakhe nxa abantwana besesikolo. Atsho lokuthi uzabonisana loTholokuhle ngakusisa. Kuyabe kungafani sibili ngoba uyabe emnike ithuba lomsebenzi. Kuphangise kuse, nanko balele kuvele sokusebusuku. uMaSibanda abonisana loTholokuhle kanye loNakadamu ngombono wakhe, labo bavumele phezulu. Athi nxa etshelwa uMathuthu athabe aphose abambe amayezi, uhlose ukwenza ezibukwayo ezizakwenza uMaSibanda agcine esemthanda futhi. Bajabule kube mnandi kakhulu. uMamathe uvukele koMaSibanda wafika waphiwa impahla zokugqoka lokunye okunengi. Yeka ubuhle benhliziyo kaMaSibanda. uTholokuhle ucele ukuthi abafowabo bonke bazohlangana kuMaSibanda lakanye bavuke. Kuhlalwe phansi njengomndeni kwakhunyelwana umlotha. Selokhu kwabhubha abazali babo, bekungasela kuzwana phakathi kwabo ngitsho. uMakhelela axolisela kuMaSibanda ngesenzo esibi asenzayo, axolelwe kube lokuthula njalo emndenini. Lithi selitshona ilanga, sekuyizikhathi zokufika kwamabhasi asuka koBulawayo. Atshaye ucingo uThemba atsho ukuthi usefikile komkoka. Osiwela loMaSibanda loTholokuhle bangene emoteni bamlande. Themba, uzahlawula ngoba uhamba ungilandela ufuna uswazi. Kususa uMaSibanda besangana loThemba. Dadewethu, kumele ngazi ukuthi uphephile lapho ukhona, phela umhlaba wonakele lo. Ngingalahlekelwa nguwe, ngingaba yini sibili? Lalela ke mna wami, lo nguTholokuhle, yiyo indoda engiyithembileyo kulumhlaba. Lo ngumyeni wakhe uSiwela. Kenje wambona vele ngosuku engasuka ngalo eGoli. Athi esekhuluma noTholokuhle athi, babakazi, lo nguThemba njalo usengumne wethu ebesisebenza sonke eGoli. Themba, usuhlekani? Kubuza uMaSibanda. Ngihleka ukuthi indoda yakho uTholokuhle laye ule ndoda yakhe. Badilike ngokuhleka bonke lapha, bangene emoteni isuswe sebelubhekise endandula. Besanda kufika nje bahlangatshezwe ngumsindo omkhulu ovelela emkulwini. Besamangele ukuthi kungabe kusele kwathini, babone uMathuthu esephethe ihloko. Kukhona lokhama lapha onguye obuye lowesifazana olesisu esitshaya khonale.
Hawu, unakasibongiseni nje lo. La kubona hawu, unakasibongiseni nje lo. Wena mama, uyinja yomuntu. Usathane olempondo futhi kangifuni lokukubona lapha. Ngalahlekelwa ngumkami labantwana lakho konke ngenxa yakho. Ungaphindi ungcolise ibizo lami ubize into yakho ngosibongiseni. Phuma uphele lapha. Mathuthu esebhovuka efuna ukudla onakasibongiseni ngehloko. Ukhama usethwele nzima elokhu evimba uMathuthu ukuze angagcina ezisola ngakho okwempilo yakhe yonke. UNakasibongiseni athi esebone uMaSibanda zimphathe inhloni akhangele phansi. Ahleke uMaSibanda eqakeza izandla engaselankane ngalumfazi olesibindi sokuza emzini wakhe. UNakasibongiseni athi uyavusa amehlo abone uThemba ethuke aze aphose aqaleke, kanti lo Themba usembonile njalo ukwethuka sekumgedezelelisa amadolo. Ahwabhe esithi, wena Themba Khumalo, ungaphi umntanami? Ngithi ungaphi uSibongiseni osumbiza ngokhulani? Hawu Themba, kanti liyazana bengihlala ngikhuluma ngaye kanti ngumuntu omaziyo, kodwa ungatsho linabantu besilisa lezalwa ngumfazi oyedwa yini? Kubuza uMaSibanda esehwaqile. Aphonga ukukhangela phansi uThemba ethule. Ahlabe umkhosi uNakasibongiseni ube sengathi ugwaziwe. Abantu babuye begijima bezebona ukuthi kwenze njani kuMaSibanda. Lamapholisa atsho asekhona nanko abangaphuziyo bahle bawatshayela ucingo. Abachazele konke uNakasibongiseni angajiyi ngitsho lokuncane kwakhona. Azame ukuvika uThemba kodwa aphethe esebotshiwe. Zimkhalele lo Mathuthu ngoba uNakasibongiseni ngenhliziyo ebomvu uhle wadalula ukuthi nguye watshontsha imali yesikolo eyagcina idliwa nguThemba. Uthe ngaya kufakaza enkantolo enkulu lokho. Bahle babathathe bonke ngobuthathi babo. Kuthi uNakasibongiseni baza kuyamgcina okwaleso sikhathi njengomfakazi omkhulu. Nanku akazange wavela enkantolo ngesikhathi uMathuthu aze abotshwe okwakuqala. Bayelala besenkambeni yakoManothi. uMaSibanda labantu bakhe basale betshelwe ngamathe phela inyoka iphumile emlindini. Bahle bayicobodisa ikhanda. Akhulume ngelodanileyo uThando esithi, umama uliqhawekazi langempela. Nanko wema lathi kukho konke. Khangela manje umvuso kababa okuba yisiwula usuphethe ngokumuyisela emgodini ongela mkhawulo. Ugwalo lwethu umama iqhawekazi luphela kanjalo. Bathi lapho isimnandi khona kakhulu yikho lapho ephela khona emcepheni emganwini inyama. So ugwalo lwethu umama liqhawekazi luphelela lapha. Alukho olunye olwedlula lapha. Ungabona oludlula lapha soluyifeki. Ukhonwebe sebuye wabhala olwakhe walwengeza. Ugwalo lwethu oluthi umama liqhawekazi lapha ungakhumbula kahle lapha besihlose ukuveza ukuthi umama yini angayenza ngemva kokulaklazwa ngemva kokuchiwa indoda. Omama abaningi bayazidela. Ngeke ngatsho ngaphambilini ukuthi umama abanye omama mayelahle nxa kwenzeka ukuthi ulahliswe namhlanje indoda uyapholela kwenye indoda ngomnyaka a period of umnyaka nje uyabe sethinje amadoda afika 5 or 6 and amanye amadoda abebuye amkhohlisa yamtshela ukuthi amthanda laye wakhohliseka. Ethi nxa esekhohliseka kanjalo indoda leyo nxa isithole ekufunayo iphume kanje. Abantu besilisa nami ngumuntu wesilisa futhi ngeze omunye sithi udube ngathi abantu besilisa akabathandisisi. Ngiyabathanda kodwa ngitsho ukuthi abantu besilisa kulula ukuthi baveze igama elithi uthando, hayi from enhlizweni kodwa from enkanukweni.
umuntu wesilisa ulakho ukuthi ilihlo aveze ilihlo lenkanuko, kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukunqoba wena athi ngiyakuthanda wena. Abantu besifazana ngabantu abakholwa masinya. Nxa umuntu usethe ngiyakuthanda yena ucabanga ukuthi kusuka enhlizweni, abe semnikeza ithuba. Umuntu wesilisa engabuya ke efeza ilankanuko yakhe nge2 minutes sephuma kanje, selimala umuntu wesifazane esuke futhi epholela komunye. So lapho besifuna ukuveza uMaSibanda ukuthi ungakhumbula kahle uMaSibanda kugwalo lonke lolu since wachiwa kumathuthu asikezwa lapho kuthiwa uMaSibanda uhlangane lomuntu wesilisa. Kwehlula uThemba ezama ngendlela zonke. Alubani uMaSibanda wahlangana loThemba, bekuzaba yini endandula? Bekuzaba yini esediscover ukuthi uThemba laye ngumgulukudu, inkalakatha yesigebenga. uThemba njalo wazana labo naSibongiseni. So kufana lokuthi alubani athiwa uThemba uMaSibanda wazinikela kuThemba. So kufana lokuthi uMaSibanda labo naSibongiseni bayinto eyi1, bayinto eyi1 ngoba unaSibongiseni usalala lo mathuthu, unaSibongiseni ulala lo Themba, uMaSibanda ulala lo Themba. So kuyinto eyi1 eyenzakalayo. So into leyi iyenzakala kanjalo ukuthi ikakhulu kwabantu besifazana. So libe careful. Yikho lapho besifuna khona ukusukumisa ke ukuthi umama liqhawekazi. Manenge amaqhawekazi lapho ungakhangela ebhukwini leli. uNadamu, ugogo uNadamu liqhawekazi, uthole kuhle liqhawekazi. Akhona futhi amaqhawe ke khona phana egwalweni. Nxa singakhangela kahle sibheke abantu abanjengoSobhuku ngamadoda esiwadingayo, amadoda amele iqiniso, amadoda angathathi ukuthi yena ngoba ufikela lokho akutsho kodwa afuna uqala acubungula udaba before alwethula. uSobhuku alibona ngumuntu waye engithathekile, alibona uMaSibanda waqothwa endandulo. So siyabonga ugwalo lomama liqhawekazi luphelela lapha. Sizaqala ke ugwalo olutsha. Qhubekani likhomenta lilike, aziningi ingwalo. Okunye okwenza ngibe sengathi ngiyaphuza ukufika ngiyabe ngenzela ukuthi ilimit yabantu asebevulile ugwalo kuYouTube ifike bese ngifunda ichapter elandelayo. So nxa lingavula masinya kungenzeka ukuthi ugwalo lungene ekuseni, lungene ntambama, ngelanga kungena ugwalo. Ngiyabonga kakhulu okhulumayo. Ngumfowethu uPatsani all the way from Nkayi.